From Genesis to Revelations, the first and last books of the Bible. Kitara TV kwegesa kumanyisa abarozi ba Kitara TV amabara Julius Kyomuhendo Amoti bamusajja mulisa kandi nzarwa bamoli abo sagamba omwiho bamoli kandi kiro kino mpayiro mugisa muntekanizo rubazo nakwenda kubatangira kandi nkabagamba muntekanizo rubazo tubano omuntu wa bulikiro aine kintu kyakozere kintu kyali wokusura kuba noyegeraho kiro kino Kitara TV muntekanizo rubazo twino wekitinisa Bizibu George William. Bizibu George William musajja wa amani niwe chairperson Uganda Custodian Board. Chonka kandi kiro kino muntekanize no rubazo tutwizire kubaza habya Custodian Board twizire kubaza hali niwe chairperson wa bachwezi. Ekigamba bachwezi kisoundingire muno obusumi buno mahulire kibayire muno twagamba bakitatoza omukuru wa bachwezi mu Uganda. Nowe kitinisa Bizibu George William ali nzaro ya Kibale nebinja ajja kuba natugambira kike kyali waitu wekitinisa ukutangirire Amoti ayanga Amoti mugeba lebire emirimo gendeta emirimo tulimu nitugezaho na ngoza mukama ngoza kwa mukama tuliyo nitukyagenda mu maiso era mu kyabarozi ba Kitara TV nienda kuramukya abarozi ba Kitara TV nywena banyoronya cyaitu na bakura urutimbe runo kwa kuhingura muri bunyoro nienda kubaramukya mubara ya mukama wa Yesu Kristo kandi kubasima mirimo nyakaringo imuku cyahengara kandi nienda kubatabarukya nywena abo hati abo burore nyamwita covid abo ko umuntu nakuba cyaro abo hati zirimba bazamukama nienda kubatabarukya nti mukoriko burwaye kandi no kusaba okongera kubwerinda habo kuba singataye rinde nisakuri bwa mukanyari
ey'obutabaho kandi tukafuerwa ebikujja mu maiso. Nyenda kubasiima n'okubatangiira. Webale n'obwire bw'otwaire oli musajja bize muno n'emirimu nyingi muno. Webale muno oiro hati Murozi wa Kitara TV maybe akura buhura atakumanyire hakwendezeke nga musajja wa Kitension bize George William Nzarwa yankaha kasomera nkaha nebe kusinga hawo. Bize George William ndi musajja munyoro kandi Nzarwa Mutara gwa Rusandara Kahanami Nzarwa ataliyeba Matias Samakura Samakura azarwaga Daniel Bamuseha azarwa Nyamyaka azarwaga Kyakonere azarwaga Kabaisera azarwa Ndahura. Nyamyaka no yabaye Chapason Nyamyaka wakara muno akabara musajja munyamwenge. Yego. So ni ensibuka yitu eyo n'obuzara bwaitu obwo kandi Nzarwa omuhyana omugonze bwa Teresa Nakati. Tukulire Mutara Rusandara Kahanami Nyamarwa niho tusomeire nkasomera Mituju Primary School narwa Mituju Primary School nasomera Nyamaro Primary School narwa Nyamaro Primary School nasomera St Mary's Mubende nuna muri Kyamusanju. Then twasoma Kirigwajo Secondary School twagwa Kirigwajo twamalira Buyanja Secondary School twakora ebigezi bya St Edwards Bukombe. Then kakaho mu Rutaro ngasomaho obusomesa kutandika obusomesa mu Bende Teachers College wa primary baitu abwa entaro naki bitagende kurungi twakangira hagati. Then kurugayo ndubona akozire ebigezo bya senior 6 Jinja na senior 6. Then after that na soma Makerere University na kora Bachelor of Arts and majoring in organizational studies. Then naongelea nasoma corporate governance and social responsibility IDC Swaziland. Then unarugireyo nasoma masters Mountains of the Moon ya administration and management. Then narugayo nakora Makerere University certificate in administrative law. Then no kusoma okundi but so far no kusoma kwangu oku kandi omunyikara yensi mbaira mbichweka bingi ninkora nkatandika nko musigazi omukatoliki ninkora ne eklezia naba secretary obyenkurako wabasigazi obyenkurakurana. Then arulengo rwa kishoka cyaitu nkaba muhandika abo bitekeze byali mu synod ya Eklezia Katolika. Then arugana jeninga politics naba muhandiko bya basigazi arulengo rwa ntebe ya kana. Then aba muhandiki wabasigazi LC5 naba secretary for security LC5 Kibale. Then aba secretary for education and health LC5 Kibale. Then aba vice chairman of the district Kibale mwaka kyo mwaka 2016 omo 2016 tulwa isembiro nkaba kandi nyizire nienda bwa chairman 5 yes. Then maze kuba vice chairman nkaba ruiji wa district speaker. Then hanyuma na simba kuba chairman LC5 abantu tibayikiriza. Then kumalira ndi hano as the executive secretary of the Department of Asian Property Custodian Board. Hati sahazi no muntu akusakweta okyali in politics wa politics okaziteka rubajo. Actually I'm not in more active politics. Baitu nko muntu wena nanyunyina namulingwa
tinsagamba nti tinyina muri nkugwa bona nyina muri side nkugwa bait nyowe ntali mu active politics nkanyo omuntu yego ati niwo chairperson wa bachwezi yes mu Uganda yona aba tali Bunyoro side yes abanyura abali bachwezi abali Bunyoro ndio abali mu Uganda yona so yes nyo kankutwale nka Uganda yona yes ekigamba bachwezi kinu kitandika kitandika kihura bachwezi ate abachwezi bogendo karora enyuma kutandika ensi kuyakabaire ekaba muna abebembezi kandi omunkenga y'abantu no balabana kubarura kubamanya ate akaba omwebembezi asokere kimu ne bamweta Ruhanga yahangire Gurunesi ati Ruhanga kandi yabana na mwana wabo ne bamweta Nchya ati Nchya kandi yabana mwana wabo yabana mutabani we Gwazaire ne bamweta Kakama Kakama yazara Bada ati Bada kandi yazara Ngonzaki yazara akabana Ngonzaki yazara Isaza ati kurugari Isaza niho kandi abachwezi batandikire kurugari Isaza bokusoma history ya Isaza Nyamata Ndaura Babukuku ati aba bachwezi no batandikire bate kigambo bachwezi bogena kiseruriza kisana cyarubwire Portuguese ati nuko bakigayitamo bo kusaruririzo rulimyoro bo kusarura mu Bunyoro rulimyoro bachwezi kigambo kikwangwa akurugayo chwezi so it is a Portuguese word omukumanya no munsoma abasomere ebyafwaye baitu charugeramu abantu abatandikire obwebembezi wabachwezi kandi bali n'abatembuzi ati abatembuzi n'abachwezi kubaho kandiza tikyangu habwango baisana no bali bamu baitu baisana baina omuntu kyakweta supernatural spirits baina okumanya amani agenjawulo amani agahukaine agatakusanga sangika n'abantu abandi amani omunkenga amani omunkora amani kukole mimunya kalingo no mukufuna okutunga bitungo so kyarugiramu nti abantu abakuba bene bitungwa ne baba na abatungwa then ne baba na amani so nicho kurora nti abantu abamu nabamu no kwicyati arimo abagamba abachwezi bakagoromoka niko bagamba bakabura bubura bati bogando soruriza muno batabule oyiro bakagenda gukora handi bakafuruka umujuke byawukane kandi byamana abuko bamu bakwata ku Ethiopia abamba kwata Mediterranean Sea bagenda ati abo amani gabo abantu batakengera muri bagire so anokwica ati abamu bakitwara nti abachwezi abazahire tutazaye hakukuwa turo mukyaro tukazarukana twabaho so entandiko ya abachwezi ni hali ikinyusi yao kurugira hali Ruhanga kwikira kimwe hali Isaza ati hali Isaza aliyoka akomoka y'abantu abayesirwe abachwezi kandi abachwezi bana akakwatane n'abatembuzi yes ati ekigamba abachwezi kinu kimanyisaki abachwezi tinku kimanya kurungi baitu kandi umunkenge yange abachwezi ni babantu abaino kumanya okuhingura ine abaino okukora okuhingura ine abaina amana agatali gabulikiro kandi abaina enkora muno mu byobwemembezi bogenda okarura kusukurya kimu ali omukama yasokere kwikira kimu ali bawamara noranti bali abebembezi abenkizo ne byakozirwe ne byabayireho nobona bikabako byankizo
ati abachwezi bano balimu ebika byembaganiza oba nibo bakuba abachwezi bakusana babaire bayingi akajjamu enganda ezindi mu abachwezi bakazaala enganda ezindi oba ati abachwezi itu obusibuko bwaitu ati nkanyowe ekikore kyaitu tuyina namwe twarugirire n'okutunga emiziro ati oburankaitwe amata g'obusito nti namuli abantu bagagyaga kandi hariyo oburomborombo bwayo bundi ati n'enkora nehinduka nico kuna harimo abachwezi abasana harimo abachwezi abagabo baganda bahinduka bake then okujja kuno Buganda abachwezi bakwidira orugave teniyo nyamanko gute ati baganda bahinduka batyo nibazarukana baitu omurama ni gusigara guli muramwa ngoma nikimanyisa atarana n'abachwezi abanyankore abachwezi abaganda abachwezi bona nibo bamwe abayizira nibo bona oyo tukwakaniza nyikara ne bitwasangira mu bichweka ati nkaitwe bokora nkaitwe nkanyowa na mulindi bogendo kasaruririza ensiboko yaitu tukaruga Mwenge butwaruge Mwenge twaje twabera bichweka bya Mwenge bichweka bya toro so butwayize kutubikira mu bichweka bya Ibanda ngo twumuke twizire side za Chegegwomo akushoye kuchwanganiza muzizi isenkuru nyowe nyamyaka akabane nte ezikuika mu 18 butwakire muzizi ari mu burwere bwinji nte zikusinga za fueraho se kurugaho tukagana nte ntoito butwarugiraho nte ntoito nyamyaka asenga butemba bwanchunga eri mu buyanja ati byakire butemba bwanchunga ari mu kisaka kinji ari mu nebijuju binji kandi wente zitandike gandi zigarukaho bagamba aturuge mukijabaga mukijayita nuko basarure kandi ayibamba namuli aliyo akasozi ente gusobole kufuna oburiro burungi no butarwara nepo nyamyaka asenguka na bayisenkuru itwe bamuseha na mali bayija amutara kahanami ati basengira amutara kahanami abo bali bakika bati ente isa tuzazara endongo zazara abarongo ati obwiro bwa masa gabarongo bagamaraga nkaga abantu kandi abantu kiri cyo kwewunya ente zari abana bapi was not kitabe cyane nahadi tikikuzoka kikurahuka so kurugoro twasenga amutara kahaname abo kuba mukamufunira mugisa gwa mana then twaruka twazarukaniraho twasenga bicukanka rusandara natona no turi so abachwezi kandi abasangirwa abandi abeto arimo abasigaye side za kuri abatachwanganize twachwanganiza nabo mu batayito nkaba semakura kuri ariyo Reverend Canon semakura ati akafwa iseba muzee kajura na abandi so botwaize kandi tusengere mbichweke bindi byane kisaro era twasanga enjojo za nyingi muno na muri ati nakuzina bakweta yijugirwa bobamba kasaka ari enjojo nyingi so mabzi bagumizamu mpaka amutaranka kahaname nati nota so arimo abandi abarugire side za nkole bacwanganiza barabo bagenda za hoyi arimo abarugire ruguru bayija bana bari masindi so arimo abandi abarugire kandi mbichweka ebyabunyoro habo kwenda kusubura habo kuba abachweza abakara abo kuba nente kuba nemwanyi kuba na nemiringa kuba na ebyoma muyiba yesaga bali bahesi nembugo backcloth manufacturing katanuko bachwezi ati mu kutunda ebikwate ebi abandi bakisanga bari mu Buganda hati omukumanya kwawe okutekeza omubachwezi muna karugamo enganda nkazira alimu abasana alimu abagabu alimu nabenkebuko bano tibaganda abakunu Buganda alimu abenkebuko bababunyoroko nti wabakozera amagezi gali tarora nyuma nabo balimu abo then alimu abachwezi abandi aborugavwe abayizire kuno muboye kora bamubende Buganda abo mubara Gwandogwa gwa Katende nabo balimu abo alimu na abachweza abandi ziti abagore they are nabo I'm not clicking it well
baitu mu bachwezi alimu enganda nyingi nkusaba kutamanya obwingi bwazo kusigikira mu bichweka then abandi bali busoga bokubona abanayigaga bachwezi era no kitindisa Rebecca Kadaga one of us muchwezi bokubona abali busoga ba mwiru bachwezi nabo baliyo so bagandi bakana batyo baitu itwena ensibuko yaitu eri abachwezi bano bakwata history yabwe kwatagana atana bukuku omukama yawe bukuku ati nkugambira isaza akabaina muharawe ati muharawe yatunga enda bamwetaganya mata yatungira enda kandi bano bazitekerezwa bukuku nwali gatekeeper nalindo nakanya orugo asakuwa nengeri yakoziremu so bogendo karura aho enkwatagana ndawura na isaza na bukuku bakabali mu environment niyemu baitu we bukuku atali muchwezi akaba just mukozi mulinzi kandi nichen akakubanko kucyali nibagamba bukuku azarata ali omuntu wa amani so nezemu akataba yanga yes aroho muti gwaburambizo gwa amani ogutaha mobende wa nakayima na wide no kwatane na bachwezi yes ati nakayima aroke mbaire na kente kiran down bogendo karora bigo bya mugenyi nibyo bimu ebikwato no wikaro wa bachwezi abasokera ati na kayima naho aroho mutyo gwari gwa byafwayo byabachwezi bayikara omuno nibakoreraho emikoro yabo nkabantu kufune byokulya no twarayo kusima ensenene zigu no sekijega cyoburo no twarayo enjule gwa amaizi gakanya so abwiro abantu batekezaga ebintu bikorwa abantu abaine obusobozi abaine nkenga na amani nkaga ga amani na bwire mubashalimu uri na gambe njura ntegwo netagwa bashalimu na hatibuno so nakayima na bigo bya mugenyi bino bukwate na bachwezi abo kwa byali bikwato bya bachwezi bakorauga emikoro yabo kandi bayikarauga kuhumuriraho kandi ekindi twagane ntwegamu nti ebichweke ebyo abantu abandi bagambaga nti birimu amagezi agandi baitu kandi byabaga bichweka ebyo kusoroza abantu nicho kurora nti na gonde bogeno karora omukamu waitu yasembereyo wasina musanju bamwetaga Wamara yekaraga bwera ati wakabana na collection cha bwera yagambaga yagambaga nti abwiro nti amani agage chikugu amani ago busobozi gaikaramu mu bantu garugamo so nati buno alimo abakusobora kunanga baito chikuru muno nti ebichweke ebyo bya bigo bya mugenyi bya nakayima byabaga ebichweka byaitu ebyo bikwato muno kukonyera kusoroza abantu baije bakorero enkorato zabo kumanyanganiraho then okutwaza emirwe ndi omumaiso ngwenda kunanga kuleta wansonga ende ya ngero abagambira abachwezi mukaba balisa bente abahesi na sazi na abachwezi bakyakole emirimu egyo kuli sente no kuhesa actually nkozire kuseruriza kwinji kusanga abachwezi 10 tusaba kubura abachwezi 95 abaine itungo baine ente baine embuzi nibalisa kandi abachwezi abakira ero ja kusanga baine akarandaranda akokuba neitaka ekyakonyeire kandi abwacha abachwezi bayebembere obwiro obubona nokulinde bichweka betu biri bikoto ekyasoga kimukulisa kuba ne bitungwa nkente tusaba kutunga okaba nente otene itaka kandi kyakandi ekyabachwezi babaye nakyo obwiro obu obutagabagabaniza kuchwachwa na mamataka na matungo nosanga nibalisiza hamu nibarondira hamu
actually abarayijuka nabakumanya muno nabakuwuliriza orutimbe runo barakijuka nti Nyamyaka na Mali Mali hamwe n'abamuseya tubamanyaga nti zoha zino zona zabagamba obonaga ziyaho ente nka 200 zona then kuno gemwanyi tubamanyaga ono atunzire zinga eroli yejega ne bapakira ensawo 15 16 zirugire mu abamuseya na Mali so kukora hamu butwajaga kugesa oburo nitugesera hamu then kuhisa amarwa nitusogolera hamu then nokunywa enkanja nitunywera hamu so oneness kwikara tuli hamu so ekyo kagwize nti nakaire kanu abachwezi bachina amatungu yego bachina habukona yonyine yego hati tugambe ngeri bali balisa baru batagani batoza amaizi n'obunyansi tekuba niye mwensonga abaki barugire Ethiopia nambe barugire hona kwijja kusembera kuno bunyoro naka kiri kimu hali byo ekyasingire kutambuza abachwezi abwire obwo ono abamu nko kutugamba nomadic pastoralists ekimu kyali kuserura okulisiza kandi ekindi kyali okwiruka endwara ezikuletwa ebijuju nezindi ezalisilemu abajungu abo then nekindi kyabaga kukwata hainji nagamba nti nakuli nyinayo so kukwata hainji so nikyaleterize kugariha n'okusasana baitu kandi hanyuma nakikaturugiramu obuzibu amaani gatucheka okurolerera hano nahali takitakusoboka yes abarozi ba Kitara TV umutekanizo urubazo tukyaina owekitinisa Bizibu George William kandi nuwono mwebembezi w'abachwezi mu Bunyoro kyonka nyoka ngambe Uganda yona boko abachwezi manyire Bunyoro tekwa kuba ebirimo heriyo mahihangerina abachwezi abarorganized n'abachwezi abandi mu Uganda nkana bayino bwebembezi actually abachwezi abakira by the way chikatukora kubi nacho tomanya ndeka ya mukama abo kuba this pandemic ya covid niya twetere kizebu na muri twaba organized kurungi yajamo burwaire baitu nisima mukama nti burwaire bugenze bukoraki nebukendera tugarwizemu ati jweri nkaba na norubazo na akukulira abachwezi side ya Toro baliyo nabo bakutenganiza tugaruzemo enkurato zaitu tuina kukulira abachwezi mu buwekora mu bende nabo tukutenganiza then tufune kuna abachwezi abaliyo mu Buganda Kingdom nabo tukutine nkoragana tukubaza mwine ntegeka yo kuleta abachwezi bano bona hamu ego murundi gumu yego okuyijuka buli tukozireho na plan owekitinisa speaker wetu Rebecca Kadaga akanaje kutangatangana abachwezi bona babunyoro aije tubungirangane tumanyangane ate yentenganiza akaire kanu actually nkusaba mukama nti mu January kigambike kandi kibonka owekitinisa president kwa gamba akingule then wakingura first agenda abachwezi kumanyangana twine enkurato zaitu twina na committee zaitu zitwakomere kurugira kimu habyaro kwizira kimu arulengo orwa region tukwenda enkurato zikarare abo bobembezi obwo tukole emirimo era tugalihya tukole emirimo era konyera abana baitu tukwenda kukora omujungu kyakweta human resource audit tumanye muchwezi kyalinka kandi muchwezi akoraki tumanye muchwezi aliho ima kwendaki actually nkusemererwaga muno akaire kanu nintungaga amahura gali masindi mugenzi wa tata waiwe nimanya benku bansoboire nsindika obukonyezi mugenzi wetu arwaire nitumanya ari mugenzi wetu akarwara ho imao yatutwarwaho baitu urwa in constant touch ntukana tumanya tuwuriza kikiro nichenda akasente nitusonda hati kandi tukwenda tuhingura ali ebyo tugende no mu bintu ebindi byenyegesa umwana umuchwezi ali nka kusomera nka akwenda ki tulingi turamukonyera omuntu waitu atungire kizibu ati na kuzina byemfuna bizire muki ojja kwesanga abantu baitu banka zibali kubi okusanga umuchwezi mugenzi waitu yabaye n'isomero lye dire mu banka how do we bail him out nitukwataniza hamwe so ekyo gambire ekyo kuba organized
Indeed we are. Ati wempikire kunu nsangire wekitinisa deputy attorney general Honorable Kafuzi. Nti muchwezi uliota mugenzi wangu. Nawo muchwezi. Muchwezi. Ijweri yawo owekitinisa Muhoozi Kainerugaba akarugayo yatumbisa muno abachwezi barwani bamani abachwezi murwani entalo. Ekyo kigambo kiri subjective. Kurwana kumanyisa ebintu bingi. Kurwana kuhangula entalo nabikye. Ariho omuntu kulemera nsonga ehikire. Bagamba omusajja ogutaruga muramwa alemeraho ati kandi abantu bakweta kurwana okwo. Then ariho omuntu kurwanirira eki ekiri kyaye nagayitanga mpaka nyina kitwara. Mpaka na kitwara. Then ariho omuntu kurwanirira omuntu waye. Then ariho n'omuntu kukozesa networking. Ati hano butukuba turi nkabachwezi. Nyine kinkwenda nkagamba Babyface na nyowe Seruganda munyanya zeha nkunanka nkonyera hano akafungiza kandi akaturuki ati abantu barutarutara ati nka Babyface yoranditseho imakaru ya imoncho ya Kasinga ati abantu basagamba warutara ati balemera ali mukazi alemeraho nawo kuremeraho. So kurwana entaro it is subjective. Baitu kandi nakyo bukikuba kya accident ari orutaro kandi orutaro orwekikire it is obvious ntubamo hakuba tusakugwa muntu arejandwa ananka anzingize aende kutwala ebyange ntunurire baitera neira tusobora kuba wabairo oli mulisa otali otakurwana tusobora ento byarumbo wage kisoro watekwa gakora kandi bokubona ente zawe atinka nyonde mulisa tinsa kusanga timba neri embuzi yange nkali magita okali motagitemera apaka nyina gita. So perhaps abantu basakwana batwara in that perspective. Baitu kutali gambo kurwana kuno kwa ntitusanga na amaro twarwana kurwana kuri strategic okwe kigendererwa aho tuliyo. Omuziro nibwo gumu nabachweza abandi oba ikwawukana agikwawukana ati nka abasana nabo baona bagusita. Then aremu abagabo arimo abedire gonja etana mukira nabo barumu abo. Then aremu aborugave nabo bachweze. So emiziro gane yokana nkungambire omunyikare yo mubichweka kane cyaleteriza abantu kubanko kubali nikiyira mu akasonsoleke akuno abagana bakita kebiro omuzi ogukuletereza kuba nogamba kino nicyo ntakoraga nakyo kino tinagen nakyo ate nkongambire yitwe kikaleterezebwa mugenzi waitu ku comment ekamurasa akafu acyarugera wito butanywa amata agente yakoze neki ehakire. Yes, abarozi ba Kitara TV amabara Julius Kyomuhendo tuyowe kitinisa bizi bujoje William mwebembezi wabachwezi mu Uganda kandi entekanizo orubazo nambere okali kuba notuhondera Kitara TV boraba nibwo murundi bwo kubandika kutura Kitara TV oli Facebook oina ku likinga page yaitu YouTube o subscribing channel yaitu waito wekitinisa ntutyalera mu bachwezi ngeri tubatera harubaju kwenda kuleta abukama baitu bwa bunyoro abako bukama baitu bwa bunyoro bukyasigalire enyuma tubutumbukire muno ko bukama obundi obukama bwaitu bwa bunyoro one nkwenda kusima abwa government kutumanyira nk'abanyoro kandi okutugarura obukama n'ekitinisa kyaitu n'ahandi ngo kucyabayire ekyo cyari gwali muro gw'amaani muno ari government kandi ngo ekitinisa president kubekaina natugambira India Army Command harimo abandi abatakiyendaga baitu wakalemeraho yagamba no abantu benda kwikara mu nyikara yabo bakegonzo mu nyikara yabo bakafuna obwembezo mu nyikara yabo nikwensi buli muntu akamanya akegondeza na muri ali nkwenda kusima ababembezi bobukama bwa bunyoro Kitara bona abayizende babaho muno bakatikiro baitu ababene babaho kandi yenda kusima
n'abarorerezi muri abahabuzi ba obukama bwaitu tinagambe nti tutumbukire muno nk'abaani kubali baitu harimu ebintu ebimu n'ebimu ebisemerire kuhindurwa mu bukama kandi harimu biba bitandika gani bihinduka nka kumanyirira okujumura kw'engoma kandi okuterera abantu kunga abantu bakabahoga kutandikira hansi abaana baitu kubegesa emirwa y'obukama obukama kimanyisa ki n'olulimi lwaitu rugenze nirusisikara abaana kubanywanisa n'obukama kubendesa obukama kandi bamanye bwotakwenda obukama bwawe akurugiriramu ki kiki kisakurugamu ira then ekindi kurora nti obukama buli kaire kona hariho ekikukorwa kaguba emizaano kabe obushwezi burikwera mu kusaba kulinda ebyobuhangwa ebintu nk'ebyo kandi muno n'okwegesa abantu baitu okulinda engeso ya bunyoro harimu ebigambo ebikwijja bitali birungi mu bantu baitu ati tuna muri twakulire batwetaga ensinganto abasigazi bwakoraga kirungi bagamba mutabona wagundi aguzire egaali mutabona wagundi aguzire motoka ni atina kuzina abasigazi bakweta muyaga muniga okujja kusanga omusajja aguzire motoka gamba musiru aguze motoka embwe yejwara embwe yine koti nungi no sanga birugireki ata ansonge genyini wetinisa tukole tuta olulimi lwaitu kurulinda kurungi abaana kubegesa kandi government na muno kitongo kya education bo bakakirora batekaho kwega olulimi thematic erimu bakimanyire abokuwa omuntu watamanya olulimi rwe bwatamanya na muri yarugire na muri akuruga tamanya na muri yakuki tusakumana muri kugenda so government yakakirora actually ati nizo tukukisisaga ito abantu babulikiro baitu government yakateka obuli abana basoma olulimi rw'omwaka baitu ati kandi tobunyoro tukira muno kusoma endimi ezindi kukira olwaitu actually bokugenda nokirora tinkwenda gamba nti sectarian baitu omunyoro aikalire n'omuganda kuruga hoimu n'olulimi bakujja ne babaza oluganda kuika kibuga bamaze kutandika oluganda nawe atuika nakuno Kampala n'olabika olunyoro atakwenda kugaruka omunyoro kutembe basi egenda Fort Portal akatemba muno mukiga kuika kagadi bana babaza rukiga ogamba ati rwegata kandi uwo mukiga ali aro taseguka tagaruka mu omuganda tarugarwe tugambe nti abanyo titwenyumirize muri kiki kituli titwenyumirize mu kintu kyaitu then ekindi kutekanga namwe kitinisa abantu baitu abebembezi baitu abali mu bukama titukubata muga kitinisa that is subjective umaye kitinisa bakikuteka muno okora ki nokyeteka so ekyembo ine nti abebembezi baitu abobukama itu abatwarwa titukubata mu kitinisa kandi ebintu bitekisamba abantu ekitinisa nabyo tibiri gamba anti dialakizarizi baitu tumekuba nibyo bwabagamba nti onna n'omukama waisaza omukama waisaza at least ekitoito muno abe ne pikipiki ekitinisa mukatikiro waitu andu byakutaga muli makwakoze that's it nicho ngambe nti ati alimu ebigani bihinduka ati kusanga waisaza ali bukama bwabunyoro kitara atena na gari dangerous nomusanga ijwire chuchwa mu ruguto ekitinisa kiraruganga bamwesira abugenyi baikalira nsekuru ati akuba ensa negane tuwamu so abebembezi baitu abobukama tusemerere kubarorera omurulengo olw'ekitinisa kyaitu kandi ekigambo bunyoro
omunyoro yabaga ku munyoro bokorora ebitongole bya government bina bikwato bingi muri munati nkabo tufunire amagita hoima okusanga emotoka 50 motoka 10 zikusimbura kuga Kampala aronke zinsangira na hero new plan zikuga Kampala anu motoka 10 zigenda hoima abazivuga bankabo habwaki nizirara Kampala abakisitakurara mu bunyoro okusanga abakozi b'emirimo nyakalingo bakurara Kampala bani bakora hoima enkole eyo kutwihamu kutunyunyuta ne batwara butwara erimu ensobi 3 1 ekumara abantu abanyura amani ya kabiri batuyaho ebikwato byaitu ya kasatu baje manipulating baje batukozesa bukozesa kufura nk'itembero ekyo kikabaho mu kibaro okwo tukatwina ekitongole kya IFAD ekitongole kya IFAD bukyayizire mu kibare nikikonyerwa abajungu na Irish Aid nawe yayija abakozi abakora mu IFAD abamwe bararaga hoima abandi bararaga Fort Poto abandi bararaga mu bende nibakera bukera kwija ekirungi abwire butukaba nkabandi kansala tuwagamba no tusakukiriza kino esente zimu kupangisa loji Fort Poto mubende na hoima na amafuta gamukera kuvuga ago no muyija kandi mugakana mugenda byona tubigaita gaite tuombeka mu hoteli hano niyo hoteli ya kibaro kurore tuwagamba tusakukiriza kubatana mukera kandi sente zizaitu kandi atubunyura abantu bombikiri ama hoteli galiyo buli kimu cyana kiriyo omuntu ekimuraza Kampala kiki kiti ono nicho nkusabira ati nka Bunyoro Kitara Kingdom tugaliye entekereza naba Toro Kingdom na Busonga Kingdom batwegaiteho tutandiye kubagana ebikwato bino biri hagati yaitu habwachi ministry ya energy ya mafuta yo etabaho imwe office zikaba yoko habwachi ministry ya tourism etaba Fort Poto ekaba Toro habwachi ministry ya agriculture no giteka Kampala bakibare tukakora nka mahanga gani ko gali ati no kujizo mujizo na bya traffic mu Kampala mu nibyebi abantu bajulira nano anna Kampala asigaro Ministry of Finance sigaro Ministry of Defense ebikoda gisana baitu ebindi bigende mharuba ondesera hasonge endi aya yo bulambuzi ajoyeri nkaba semwema kikaro government okamba ito Bunyoro atinanya bali mu government abake bikaro binu batako ifaho bikaleta na bukama bwa Bunyoro sente ati ekyo akionja kubaza na mwana wetu byakutaga bali byakutaga mwana wetu muchwezi nawe nkwenda kugamba nawe turole ebintu ebyobuhangwa ebikusa kuletera Bunyoro esente habo kuba ati esente sigaye mu services na tourism abantu bajja kuba nibajja Bunyoro benda genda kurambura ebintu nkebyo ati abakora internet abakora networks no bina sente ati ebyo burambuzi ne hali sente ati nka Semwema bogendo karora okahandika na history ya Semwema ebyafa bya Semwema okujja kurora kimunti kya burambuzi bogenda ibale kono na muri ali somero ya father kocha ibale ogendo karora rusorori dungere bayisiraga ibale kya burambuzi bokuje wetu kahanami okarora ibale ngerire ibale erindi kandi okarana kununa ansi abanyarwanda basokere kwija kanami no basurira bakaza bakusoka no baikarago dirungi likutagata ati ngo buri muno kuteka mbuteka rutimbe no funa apartment no rare na cyaburambuzi kiryaho then arimo bicweka ati nka kuri muhoro ariyo musigazi akaba cyari aguzire kibanja cy'ikoto abere n'emiti abere naci
kujja kwesanga ati ebikuya biri muri byona beteka tyobona so kandi singa kingdom yaitu etahamu abo kwebyo buhangu ebyona bikutandika na kingdom bogenda okara the Albertine region okara ebikwatu between nabyo kankusomere ebinyonyi ebine ekara enungi n'ebinyonyi ebina obuhangwa obutakushana sana n'ebinyonyi ebindi ebikukira species tunanka 15 ziri mu bunyoro Lake Albert bogenda okarole bisiha ebya buli kara birinka biri mbunyo bogenda okarole enjoka ezina manjolinjo ezina erangi eta ezina oburayira buti obukota buti zirinka bunyoro bogenda okarora ebikwate bindi nka archaeological sites actually it is believed nti bukuku bakamuzika narwe bukuku bakamuzika baramuzike kibale bukuku ati dio yali kibale kale so agati ya nkonda awo no bagano kukigambi nti no bazikire bukuku bwataye bukuku omuntu akusinga kuba mukuru muno mu nsi muno bakamuzika nkonda awo baitu bukuku nekinanka bakabani bagamba nekina kyayi bakakizikura bamuyayo ati ebina biri awo so singa tukena ntubaganizaamu ebitekerezo tukagaita amagezi nitufuna mu kyamaani n'obukama bwaitu ndibona ki then n'abantu abakurorera ebintu by'obukama n'abakurorera omukama waitu agenda akurubata akwatwata jamu jamu nekwata omukama waitu n'arubata kandi omukama waitu niwo mukama wa bakama abandi obukama babunyoro buzaro obukama obundi nibwo ni chechi nyine bogenda okarura nti nitukwa ituli nkaha amwanjo nitukwaira abajumuna maiso nitukwaira mu maiso so tunakikolera ati kino nkwenda kuterera abanyoro bagenzi bange tusaba kurora ababembezi babukama abwire buno bayina itorero mu itwenka tunakirwanira itwenka itu abanyoro buli muntu ateka omukono buli muntu ateka hamani nikwo bunyoro yaitu n'obunyoro bwaitu bube hamwanjo kandi ekindi kyenkusembeza ali kino omuntu botakwata kurungi bikwato byawe uwemara wenka amani akwata okumusanya nyine yaka bagamba nti musaje enju yagitunda bagambe kibanja akitunzira asigaizeyo kanankanyi obanyineka bukwa asigairo na muri bali muzika honka atogani wekendeza wenka amani obunyoro no bumara amani wenka ninsaba ebikwato bya bunyoro bikale intact batatunda tukwantongera obwongera ati kusamerera kwangu yenda kuulira nti obukama bwa bunyoro buguzire enju London buguzire enju Dubai ati tuina kugaliha tuseme kandi kwekehia boyekehia obani wemara wenka amani nitusembera kumaliza entekani zeno tukatugaruke yaba chwezi kono isa noli musajja ali aine emirimo nyingi emirimo yekikaye no ogisobora kurungi ati welinda covid ekendere wa amani abo kubana nyo nkwenda ndi mu mezi kandi tinkwenda abantu kwaki abantu baitu kufuna mu tusakurwazangana covid bwe kendera amani e program zengambiri nizona oja kwandi ziribata actually it's my hobby kuba muchwezi kandi okorera buchwezi actually omunsi muntu cyensemere kukorera muno ati kukorera muno kikusingira dara buchwezi habo kuba ati myaka 5 nganda 5 na mukaga ati nchene chindi cha amani kukora kusinga aleke kuombe ko buchwezi kuombe ka bagenzi bange bena baitu banyanyaze abana baitu kandi no kurwanirira muno kubona nti abantu baitu bagenda ne batahangana muno baliyangana okusanga muchwezi wa hoyi masure muchwezi wa kibara batamanyanga ine ekiro abwire buno agenda butukumara obwire buno tujye mbwire bulunjo bwa covid kawamu ekikusokera kimu kumanyangana ekya kabiri kuombe ka network omuntu wa kibale amanyi wa hoima amanyi wa fort amanyi wa kampala amanyi wa busoga amanyi
network omudakika ntoito tube nitucommunicatinga kandi tune kitu kukoraho. Ekyakasatu economic activities ebintahi titukwenda mu chwezi wena kuba ali awo ngaronsa titukwenda mu chwezi mchwera nyatire kunu tukwenda buli mu chwezi abe ne yebagira abe ne yegabira nagabira n'abandi. Ekyakana kugaita ali economic buli mu chwezi aina kuba n'ebintu buli mu chwezi abe n'abantu then buli mu chwezi aja kuba n'afuna buka kuba nebyo okaba n'obuntu okaba n'abantu then noba n'ebintu. So buli mu chwezi namuni nkwenda namuli akakubali omulole mugambe that man is such a man of virtue. Omukazi ono omukazi ogwo she's a woman of virtue. Nti mu chwezi kwetu nti kandi nawe mu chwezi tulole nti twagaruka aruka rwaitu olwakala ati nk'abachwezi mwina nyamirimo batugambe nka headquarters nabe mwitaitaichenu ati tukaba tukayikiraniza nti buli mwaka tubegera muri tukwikiranira omubantu baitu abakuru baitu mumaka g'omuntu. So twina buli tukayitata na mugurusi waitu ndawura oima ati nakandi kwitetera na side za kibali then kigaho tugoriko tujana masindi tutyo ntugena ntugabaniza kuba na headquarter emu kisa kuba kirungi baitu abwire buno tichikahamire nikimanyisa nti mwitantana nabo hanyuma y'omwaka buli hanyuma singa kutarabaire bya covid bino tukwenda twetana buli mwaka baitu kandi bano aba hansi baina kwitetana buli mwezi. Ebintu gabe kusembayo 1 nkwenda twijukire ensibuko yaitu kandi twijukire n'emikore yaitu emikore y'obukozi emikore y'okuba n'abantu kandi emikore y'okwikara nitugaliha tutakwefunza. Ninyenda buli muchwezi wena akakundora abakakumpulira ensi enu rukanga tunakujombeka baitu tunakujombeka n'abantu kandi munsi muno omukono gukusemerera mu ndyanga yago gusemerera mu ndyanga yago. So buli muchwezi namuli okali kukora n'amaani n'obwegendereza kandi mu byona obwesigwa kintu kikuru. Ninyenda kuterera abana baitu abo bwisiki okwerinda abo kwa abana abo bwisiki ninyo mujja kutekaho uruganda rwaitu obutajumisa ruganda rwaitu mwenye ruganda baganti abakazi abo tibashwerwa kiba kibi. So abana abo bwisiki kwerinda namuri nkutambura nkurora abana abo bwisiki bakora angere bakurubata ninsaba nikirikafuwe kitaba mukaye kichwezi enjwara kusanga abaisiki bali mu rukwato bajwere damage ebintu bikutuswazaga muneti nkubyenda. Ekyakandi cyakwenda kuterera abana abachwezi muno abakyala murulengo rukusoma atageza kuba omwana akuherizibwa kuruga musomero atakayikire mugumize mu musomero abakuba kusoma n'iki kikwato kitakuwaho. Nyenda kumalirira no kuterera abazaire buli muchwezi wena akaina oruzaro please buli muchwezi wena akaina oruzaro orwo niko kugali hakwaitu kurorera abana betuzaire kubakuza kurungi kandi no kubombeka omubyo mubiri omubyo mwoyo ano mubyo kutunga. Kandi nyenda kumaliriza ninsaba abachwezi nyona muri mukali kwerinda omujungu agamba life can't sprout anew. Omuchwezi nkwenda kuri omuchwezi oyomeire nkwenda omuchwezi omwomezi mutageza kwikiriza kufwa berinde mwerinde oburwaire osakubwerinda baitu rufu rwako ruizirerwo baitu twerinde obutafu abo kuba ensi enu ekujja kuba nungi muno kandi nyende binungi muno abachwezi twenda tuzituro nimbasaba kwerinda kwikara tuli bomezi nebigambo ebyo ninsaba kusiima obuhereza Kitara TV kandi nyenda kubasiima abo kurubata oruhando oruwona mukaija hano nikimanyisa nti hariho omurwa
kandi nyenda kusiima engeri mukoramu omulimu gwanyu obukugu obukugu mworekeze ninkyebasiimira kandi nyenda kubasiima empeereza yawe kuba nkugira oraga kuheereza program ezikwombeka obunyoro ezikwombeka abasigazi ezikwombeka buli nyakalingo y'abantu kandi muno engeri mukukwatagana ensonga za environment habwokuba ensi esisikaire habw'enyikara ya ebicweka byaitu bali ninsiima program zonna ezimwina za Bunyoro TV nungi mugumizemu mutyo muno mukama abaikaze kurungi kandi abagarure kurungi namwe murugire. Yes, abarozi ba Kitara TV ebigambo ebyo tinja kubyongeraho emboze bayirendahira baitu tuchire ntwagamba leka tugitemateme ogo nowe kitinisa bizibu George William muebembezi w'abachwezi mu Bunyoro kandi ebigambo bihulire enengande ezindi tukyazitoza buli Uganda rona tujja kurukikaho tubaze no muebembezi wabo. Yes, niba abachwezi mubahulire abachwezi baba amani muno amabara Julius Muhendo musajja mulisa kandi nyowe mba mwiho babamoli itekaniza nkote bayiro kwiko mutwaitana mutekanize ezindi kankolekere kizina kino ekirale kikunyumire otaruga Kitara TV. Chamani omu Uganda amahanga gagirora hoga atuchikawerekera kita boruke amwije tombeke kirale tugare toro mubyafayo ekirale cyo kusomesa toro yali cyo kuroraho garuhuma yali university ya Kitara hati mu matendekero abayitumba bebyo buleme no butegeki kunuka gali matwale embuga hazitangatanganire mihanda yona noho yayolekeza ekirale cyawe kiraha ubwe kirale bwina zibubi negimaye sapoli fano hera ekirale cyomwe bembezi wawe ekirale cyatoro kikaburanka hamwe mutumbe ekirale cyo kutunga mwenge giyona gali machokente ebyamakane bibanja nyine kana kagongo kona baitu hatino hura mpikiza ndabe omukampo no mubisenyi iwe nk'omuntu tembura kandi oyombekenju osomesa abana byale emiti handike ebitabo otere bizine ekirale ky'obumanzi ekinyakulinde hanga abanyamwenge zali njokizibwa na muro ekirale kyabwe senkulu ekirale cyawe kiraha ubwe kirale bwina zibubi negimaye sapoli fano hera ekirale cyomwe bembezi wawe ekirale cyatoro kikaburanka hamwe mukombe ekirale. Kitara TV kwegesa kumanyisa.